Ner malaken yam biya kamal kanwar online TV channel ke jan gwa same bana rwani te shodian la tiang rewish ke juba bana kelene ling ke jan tagme ban leren kon lat korodian en winemi gwa same chi deini shikarumtin deini aswele mayo kene deini kirma yadit ke kwiko recheto kamdien tiang mi jiram jidit kanwar online TV channel akan konu ere rajame gorje en wo jinder subscribe kede notification be alert je twain ko mi lere shiga brech de kan chamala shub kiji gwasan pai kalarich men bana ngaje longo no re lere kon link kon ke bana mla tok bana jalat ko mi lero dan tama re wich ke juba ka ngwan to goro de keling mi jiram dong shika goro no bikling no goro je no bijit bija pelepin ke kon lat karodien right kon shanga longo to kon lat karodien re wich ke juba ka do dan en gor ka je kirma yadi de no be spele mayo ke liu be jabat chit me che tugo yen kwarken ke yen ne dial chane lat pananu be tiket ngante be tugo la tok chit me tugo ne ka ti joje long no be ke tugo chan je link ke len lere me kur kam de ni ayo de ni spele mayo tin de pin Dr. Riek Machar kene de ni kirma yadit SSPDF South Sudan People Defense Force ala deni jane tieke juba ci kor me ci tuok tieke juba tiang shala de une deni Riek Machar kene deni kirma yadit ci karum tiang ka war re wiki juba re dwar mi shal ka una let military camp una let me jen camp danente deni SPL mayo tiketin ajen dorian dan tiketin kajan gwal dan waka makten anona andoro mo adorm ci jiayo chikana up no wal ke tiketin wal jen cantonment side yen ngach kuma kirma yadi den wo tiketin ka kan karudin mo wanten gwasmo ci dongde ken kuma kirma yadi de kana mak kana mantuok kuma kirma yadi ke kuma merwaike kirmi yadi kene needin konti la general lika kanene konen wa daroma wajamak chudeni kirmi yadi kendial chu kana odor chu kana chu top ki pone kirmi yadi cha odor che youtube ka shwa wujamo chwaye chu maktian ka war kirmi yadi ngai kona go choro mat kel kene deni uganda chala do kan chika bogo long karen yala candidate chikana antuno fini chikan ka use helicopter kon tin tega mechi dit chicken ga use kan recon la dini spele mayo andor moterar ke tere keka kanti tieka juba chala do dong de tenyen ke 10 km ke juba capital ke de tenyen ge 45 km bo ke juba capital jen gwada dan en tore moten ci dech kirmi yadit kel keneji uganda chicken dia spele mayo bogolong ke gunship lantinov kel ke metidit bokan gwadan anti spele mayoten cha naro ke wude shal ke kolna lampol gabriel jaramadan la roch ke la lere lat la lerin kontin be ka kume dung Riek Machar la roja nane chalat gwasame chalat do tiang che togola togono cha neken chaka mak alu chela do chane mak tiang ka rob dana chelat keja chejela do chadi da chaja mak chaja yik bokala to ke dini kirmi yadit kel ke uganda tiang ka war chela do chikirmi yadit chamale cha tan koron kinan dangro chejetol no ka kujemo jeni chaja condemn chinanyo umura ina keme je general lure kongno doba dien michi do tuoga je tiang wajan kana telmi chalat ke kwida chet karoje je lan pan engo te insecurity teten engo shi de dien ala de je SSPDF chala do shi ke de rom ke de je spele mayo ni ke changdar ko chicken de dien kana nangan winimi ka shula do shu kan de dien shu kana wuch kan de dien kan kon wuch de dien jen we un let ala cantonment side dung spele mayo kene de continue mak
ko konin dang jok chaje gujano chi ne to ngwalong ka jes fele mayo de ni ken dial chi goro no mat ki chi goro no rol ka wun le damo jes fele mayo force ke liu mid pin wudi chal ka Benjamin Gore no chi karen yalka ka chago jeno ken gor ka no biken de ni SSPD ab ken kamak no chu kana la no nation magna ka bat gone o binene ko bene la gwaskel chu kum jogo jeno NS fele mayo mu ro rol gwaker bele la kormedit jene jen chuane chu mak jen wudi chal ga General Benjamin Gore jene chane mak ka nyamuni tie ka won let jen yen gwada danen cha ka buktin ke ci kormu cha toktin je nyola no ne SSPDF men tipin kirmi yadit jene chugo ne chu bugon gwada mo kel ke de ni Uganda jene danen ci tuogo no mona chiga ganchim chicken ke use ala ganchim ni Uganda kana ganchim ni ning South Sudan no mo jene choro la tiang wudi shal ke Edmund Yokani na mala prominent civil society activist jene cha dira long ka do danen book wun let ke ja kare nyal jene na me bongnere nyal book kuma spele mayo ke jamo nyodo je gwan wo shamal cha jadak kuma kirma yadit jene mu wete chi je gat wete chi ka rumatin ke international community reri kam to ko tama jene bi South Sudan bukor be nyoko mi dakare de kelew jene danen chiro larane me bi anga tama la kuma kirma yadit che war che declare ke kuma spele mayo kan kono kuma spele mayo te pin Dr. Yang Machar jaga juba jaje detention jen gwada dan teten ankora me jene dana to ko tam right kone en go chirik te chigo den lahat ala kirma yadit ka gwadyal gore je longono der ko da je tok bat tele gwam to ko jetan jene kon na dun naga ja ka Western Equatoria ko target je spele mayo je spele mayo je gujeno kan ka target bikan hal bikan ganna ko gor kano be spele mayo be kech no ko Western Bargazal me gen gujeno tele mu gwam long ro chu nyogo jen chu kano ka Greater Penal State ka Nasser chu kano to ko minyinka jene da ne shinori kul bom ni mi la jejen bor ka chu kan barak den chu kan chu dak jen ko ente lingano chu kan ganchimni chu kan ka chu loj kujante ka Nasser ka chu kormo chu to an kormo to je nakan hale change dich tele military confrontation mi chu to kan SSPDF kan SPL mayo kan Korean konjek ke kan nye kan dine Dr. Yang Machar kon te kan Nasser ken te ka Greater Penal State kan ka respond ka kujemo chu kan gujeno shi SPL mayo shi ga dwal ko tele mi kan kuma kem yadit kan mak ke kan wukortan jen ku nene me da ne te konte kod ka kor ke SPL mayo kama ka kuma kirma yadit ngoda kirma yadit gor do mo dara dop ni SPL mayo ko lam jega ma le che SPL mayo be kech but kan lo tele mi le SPL mayo je so ne me mi che kiralat antama shemen shangach che gujeno kel ke de ni Uganda ko che de Uganda che no ngoro de re wuche mi ngai kono no de Uganda che bang re wuch be ko bi ke kuma SPL mayo mi te ram jene leptuk de me chala de bul mel ne ko gwase dan be yugorno be silent ki be jana karamo mo ajen shanen tam cha tugo ne ajen wode no non ko tele mu den ano ko an kirum yati chor yalla ka pain ke helicopter ko ngeda ne helicopter ke ne kum Uganda che ngaje no te ke dik be talk re wi ka South Sudan ke liyo jen ta dana la dictator la lede mi ci gwadana ba queen ba yalat ke je mi ci ben be gorno be jer yokono mo be tel mal mreten bana ci focus ka kor kana liya dana to point jen telam bi nyot ko ganga je but bu gat chani kene diala kontin telam lon kana bi ka wuk mu liuka wada danen we kam ko country resources ko ka lut ko jan dana to ko tam so ko re ci to tiang ke to kam de ni SPL mayo kana de ni kir ma yadit la de ni SSPDF jen dana ci to gwasme be jan yogo ko en yega to English bi ati cholinga go. Forces loyal to South Sudan First Vice President Riek Machar and the South Sudan People Defense Forces (SSPDF) have accused each other of initiating gunfire at the Wunlet military camp
a cantonment site for the SPLM-IO west of Juba. The camp location on the outskirts of Terekeka County was reportedly shelled on Monday evening by SSPDF and Uganda People Defense Force using helicopter anti-nerf gunship. Colonel Lampol Gabriel, spokesperson for the SPLM-IO, said in a statement, at around 19 hours, the SSPDF randomly bombarded our cantonment site. This provocative action violated the revitalized peace agreement. He condemned the attack as a planned act by the SSPDF and called for urgent international intervention to prevent further violence. When contacted, SSPDF spokesperson Major General Lure Kong declined to comment due to the late hour. However, earlier in the day, he said the SSPDF had been monitoring SPLM-IO movement near Juba. Over the past 3 days, we have observed increased SPLM-IO activity near Woodlet, he said. SPLM-IO force under General Benjamin Gore have been moving in hostile military formation, approaching our position in Yumane near Woodlet. He added that the SSPDF was drawn under order from the Chief of Defense Forces to avoid escalation. Multiple sources report that the Wounded camp was bombed by a gunship allegedly operated by Uganda force, though has not independently verified the claim. Call for de-escalation. Edmund Yakani, a prominent civil society activist, expressed deep concern over the airstrike in Woodlet. This is a serious setback for the peace agreement, he said, urging dialogue to prevent further violence. He warned that without a swift intervention from regional bloc like IGAD and the international community, the situation could spiral into full-scale conflict in South Sudan.